наших гостей, которые являются регистрованными, являются претендентами на один кандидата от оппозиции. На початку, поскольку решение уже прийнято, але посвідчення наші кандидати не отримали, ми доручаємо виконуючому обов'язки керівнику штабу Алексею Сигаеву вручити почесне посвідчення нашим кандидатам. Товарищ Шурик Борисович. Твоя. Велике дякую. І перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню зустрічу, ми дадим слово, вітальне слово чоловіку, дякуючи якому відбулася і ця зустріча, і шмат різних інших мероприємств у цьому місті. Господар Леонід Горовий, коли ласка, вам слово. І наша вам подяка. Можна, як мікрофон. Шановні сябри, дякуючи порозумінню з місцевою владою, нам отрималося ось це поміщення, яке знаходиться у самому центрі городка. І так отримується, що сьогодні, мабуть, представників медіа більше, ніж наших активістів, які живуть у городку і не одно десятиліття працюють для того, як у нас була демократія. Я вітаю вас на нашей городовской земле. Земли вы, наверное, чули своей особливой, уникальной, не только по своей природе, як я казав, городовської узвище, але і по той історії, культурі, яка заховалася. Ви ведаєте про поховання діда, яке представив онлайнер у цьому році, а до його інші ведучі ресурси країни розписували. Я вам показав наш чудовний краєзнавчий музей, ще ліпший дом ремесла і фольклору, який оживляє зараз програму від президента по ушануванню нашої історії, культури. Ну, а що дотичиться демократичних справ, сьогодні у нас повинна бути плідна розмова про те, як ми можемо запропонувати Білорусі. Потім наші активісти викажуть своє міркування, чия пропанова із їх більш сподобалася і за кого би вони проголосували на ось гэтым голосуванні серед нашого активу. Ну, видовочно, що ми тут присутні не можемо лишитися народом, бо це ми тільки активісти демократичного руху, але ми є. У нас є своє міркування, у нас є своє видання гостиниць, где выкладывается наше бачення будущее Беларуси. И хотелось бы, чтобы мы, прежде всего, сказали правду, как мы были одни у реальности у этой кампании, гуртовались под певним назвой, как мы урешті-решт побудовали на Беларуси правовую державу. Бо правовая держава – это то, что отрознивает демократичний світ від авторитарного світу. Для цього ми повинні працювати разом всі, бо, як казав наш великий білорус, ми повинні і ліві, і праві бути єдиними, поки ми не побудуємо білоруську Білорусь. Дякую. І перед тим, як ми дадим слово нашим кандидатам, а так само перед тим, як ви, кожен з вас здолее задати питання, а після в кінці у нас буде голосування. Коротко я розповіду про кампанію Primaries, як вона буде проходити і яким чином буде відбуватися голосування. Мене звуть Віталій Тимошевський, я успішня білоруських християнських демократів і субкоординатор кампанії «Право вибору», про яку ми так само сьогодні з вами поговоримо. По-перше, я віншую
усіх тих, хто зібрався в этой залі, тому що городок став першим городом, так ось жеребя випало, льос, Кабмін очинив эту кампанію праймеріс, і з сьогоднішнього дня стартує народне обрання народного кандидата в президенти від усіх демократичних сил як альтернативу Олександру Лукашенку. А з сьогоднішнього дня прикладно в 56 городах і містечках білоруси зможуть прийти і зробити свій вибір ось в этих 5 шановних особах, які вилучилися, ну, претендують на звання одного кандидата у 2020 році, кандидата демократичних сил на президента Республіки Білорусь. Праз тиждень так само у нас відчиниться інтернет-пляцовка, щоб люди могли прийти і проголосувати праз інтернет. І прикладно до кінця красовика любий жадаючий, треба буде авторизуватися відповідним чином праз мобільний телефон, зможе зайти на цю інтернет-пляцовку і проголосувати. Так само любий жадаючий громадянин Республики Беларусь здолее проголосовать у тих городах, у которых у нас до 15 прикладно травня буде відбуватися голосування. Перший тиждень, ось ми прийняли таке рішення, що тут сьогодні, завтра в Витебску до понеділка перший тиждень можуть голосувати тільки ті люди, які прописані в цих городах. Це значить, у Витебску завтра можуть голосувати тільки жителі города Витебску, ну і Витебського району. Для того, щоб не було ажіотажу і все ж таки дати перше слово місцевим жителям. Але я закликаю, коли хтось з ваших знайомих і сябров з городка або з інших городів не поспів сьогодні прийти проголосувати, сочите, будь ласка, за графіком голосування. И он сможет приехать и долучиться на наступные встречи, которые будут с понеделька. Там пройдут и в Могилеве, и в Менску, и в Бересті, и в Городні, и в інших городах. Мы закликаем тих, хто сьогодні не проголосує, не долучиться до, не зробить свой выбор за одного кандидата демократичних сил, долучаться або праз інтернет-голосування, або праз зустрічі у регіонах. Сьогодні наш вечір пройде таким чином, що зараз про сколько хвилинов мы дадим слово нашим претендентам на звание одного кандидата. Затем вы здолеете задать питание. Мы все питания будем збирать. Питання, виступи 1,5 хвилини на одного чоловіка дається. І потім по черзі у нас тут, ось ми визначили лісуванням, хто перший буде виступати, хто опошній. Претенденти будуть відказувати на ваші питання. Затем, коли скончатся отказы на питание, мы вас запросим выйти на стойку регистрации, взять бюллетень для голосования, и вот праз эту прозрыстую скриню, приклад для Лидии Ярмошины и наших ЦВК, в этой прозрыстой скрине будут находиться ваши бюллетени, вы будете голосовать тут. После подліковая комиссия подлічить, і ми обвесим виніки нашої сьогоднішньої зустрічі, виніки нашого голосування. Я ще кілька слов скажу про стратегію наших супольних дій. Ми сьогодні не просто 5-6 політичних сил об'єдналися, щоб провести, вибрати лепшого серед нас. У нас прийнято рішення, що ми разом йдемо до перемоги. Це значить, що після того, як одного з цих людей, шановних, виберуть кандидатом у президенти, ми всі разом з вами будемо супольно працювати, і останні люди сьогодні підписали літерально перед зустрічю погоднення, що ніхто з їх, хтось не проіграє, на жаль, я думаю, 4 чоловіка таких буде, хто проіграє, один або одна особа виграє, але всі останні взяли на себе обов'язок не вилучатися самостійно, не підтримувати інших кандидатів, партнерів, може бути, не партнерів Лукашенки, але підтримувати одного кандидата. І працювати як одна команда. Так само у нас прийнято рішення про те, що після голосування, у кінці жнивня, хоча за все воно відбудеться, ми надалі працюємо так само, як одна команда. Будемо домагатися демократичних перемен, будемо домагатися реформу у важних для нас галинах. Вельми важно так само, ви ведаєте, що в Україні у наших виборів, на жаль, нема. І заміжні назиральники, білоруські свідчать, що вибори
несправедливыя, штаты фальсіфікуюцца. Таму мала проста абраць лепшага адзінага кандыдата. Таксама нам з вами трэба адстаяць свой выбор. Таму кожнага з вас мы закликаем долучаться до кампании «Право выбора». Это кампания назирания. Это кампания, которая в этом году будет вылучать так само людей у комиссии. Чему комиссии мусят быть сформированы только представниками Александра Лукашенко и действенной влады? Нет. И они повинны быть сформированы простыми людьми. Это кампания «Право выбора», и она бедна и от тех людей, которые за то, как демократичная сила удельничали в выборах, альбо за тех людей, которые выступают за бойкот, это не истотно. Важно для нас домогчися свободных и справедливых выборов, зафиксовать явку, сколько людей пришло, оборонить свой голос. Ну и я закликаю на стойках регистрации, когда вы будете отрывать бюллетени, там есть так само бланки регистрационные, когда вы хотите стать назиральником незалежным. Уже сегодня ведаете, что вы готовы воронить свой голос, робить штости, да, для того, как выборы не были брутально сфальсификованы еще в раз. Долучайтесь, коли ласка, так само можно будет долучать своих сябров, знакомых. У нас будут и адукаційные встречи, где мы вам распавядзем, как это робить лепей. Закликаю всех єднатися, быть разом, незалежно от того, який выбор вы зробите сегодня, на чью користь. Сегодня мы повинны с вами сказать, что это наша країна, кандидат, которого мы сегодня с вами начинаем обирать, это наш с вами кандидат. И зрешты, я думаю, что от сегодня и назавсёды принципом працы белорусской оппозиции повинна быть праца от народа. Коли не мы, не из Минска приезжают и кажут: добрый день, мы привезли вам кандидата. Но коли вы, люди в регионах, демократичные активисты, на которых тримається надія в этой країні, обираете и визначаете все-таки, кто будет кандидатом, какая стратегия будет обрана на ближайший час працы белорусских демократичных сил. Ну, коли штось не зрозумело, ці треба удокладнить по процедуре обрання народного кандидата, вы сможете еще задать свои питания. А зараз я предоставляю слово першому выступоўцу, згодна з лёсаваннем, которое у нас было. Это представник белорусской христианской демократии Павел Северинец. Добрый вечер, дорогие земляки. Меня зовут Павел Северинец. Я народился в Ворши. Мои бацькі уже больше 30 годов живут у Витебску. Паводле адукации я инженер-геолог, паводле профессии журналист и письменник. 6 годов отсидел по политичных присудах. Крыніцай улады паводле Конституции Республики Беларусь з'яўляецца народ. Не президент, не чиновники з райвыканкаму, а менавіта тыя люди, якія ў тым ліку сядзяць у гэтай зале, якія жывуць у гарадку, Витебску альбо Менску. Тыя люди, якія за 25 з гакам апошніх гадоў ужо, будем прямо казаць, стаміліся. Менавіта мы з вами разумеем, что сённяшнюю уладу трэба менять. Поднимите, коли ласка, руки те из вас, кто лічыць, что в Беларуси проходят свободные и справедливые выборы. Коли ласка. Нема таких. Кто лічыць, что выборы в Беларуси не свободные и не справедливые. Коли ласка. Усё бачно. Дорогие сябры, тое, что будет отбываться в 2020 году, это черговый спектакль, які ладзяць Лукашенко и Ермошина, каб пакінуць Лукашенко на 7-й термин. Давайте поглядим, что у нас отбылося за папярэднія 6 тэрмінаў. Колькасць жыхароў Беларусі скарацілася на 850 тысяч человек. Беларусь заняла одно з першых месцаў у свеце по алкаголизме на душу насельніцтва, по колькасці жанчын у турмах, по абортах, разводах и по колькасці самогубстваў на 1000 человек насельніцтва. Мы с вами бачым разваленную экономику. У 1990 годзе валовый внутренний продукт БССР складаў $55 миллиардов.
Зараз 56-58, а доляр-то упал. Литва мае 47, и утрая меньшая населенность. Польша 540, и населенство только в 4 разы больше. Мы с вами бачим жабрацкие пенсии у людей. Мы бачим, як мільйон белорусов працує альбо в России, альбо на Заходе, не маючи працы тут. И мы с вами бачим, як знішчається белорусская адукація і беларуская культура. У Беларусі дагэтуль няма беларускамоўнага універсітэту. Лінія Сталіна ёсць, у курапатах ламаюць крыжы, людзі ўжо стаміліся жыць гэтак. Нам патрэбная краіна, дзе ніхто не душыць. Нам патрэбная краіна, у якой людзі могуць выхоўваць сваіх дзяцей вольна і народнай мове. Нам патрэбная краіна, дзе мы зможам працаваць і ўмацоўваць свой дабрабыт. Беларусам важна проста не перашкаджаць. Мы умеем і любім працаваць. Галоўнае нас не душыць. Дык вось такая краіна ў нас паўстане, калі будзе змененае тое беззаконне, якое тварыцца апошнія 25 з нечым гадоў. Нам патрэбная краіна, у якой усё паводле закону, у якой не норма красці, не норма палохаць, не норма хлусіць з тэлевізара. Нам патрэбная краіна для жыцця. І мы з вами можем яе збудаваць, калі зменім эту ўладу. Але свабоду не даюць проста так. Свабоду трэба заваяваць. І мы з вами разумеем, што сёння мы пачынаем сустрэчы па Беларусі, галасаванне ў інтэрнэце, кангрэс дэмакратычных сіл, партыйныя сустрэчы дзеля таго, каб з'яднацца і выбраць адзінага, не проста самага разумнага ці самага прыгожага. Гэта будзе адзінства, адна стратэгія, адна каманда і адзін рух да перамогі. Мы гатовыя пачынаць масавыя мірныя акцыі пратэста ў вялікіх гарадах, калі Лукашенко будзе вылучацца на наступны тэрмін. Лукашенко мусіць сысці. За 26 гадоў ён уже паказаў усё, на што здольны. І нас гэта не ўражае. Нам не трэба, каб выбары праводзіла Ермошына. Дало Ермошыну і іншых фальсіфікатараў. Нам патрэбныя прадстаўнікі ў камісіях. Калі гэтага не будзе, будуць масавыя мірныя акцыі пратэсту. І мы з вами зможам, дарагія сябры, абараніць свой выбар, калі будуць разганяць, альбо калі будуць не рэгістраваць адзінага, мы будем ладзіць байкот. А агульнанацыянальны байкот можа скончыцца нацыянальнай забастоўкай. Калі выходзіць народ, перамагчы народ немагчыма. Давайте зараз пераконваць сяброў, суседзяў. Давайте ў вочы казаць фальсіфікатарам, што ж вы робіце? Трэба жыць па праўдзе. Давайте дружна возьмемся, каб мы змаглі сказаць: верым, можам, пераможам. Жыве Беларусь! Жыве! Дякую, Павел. І я передаю слово наступному претенденту, представнику Об'єднаної громадянської партії Ніколаю. Пробачте. Не угадал. Інтрига. Керівнику Руху за свободу Юрію Губаревичу. Будь ласка, Юрій. Дякую. Вітаю, дякую всім присутнім. Насамрэч, лёсаванне так расклала наши выступы, што я на гэтай сустрэчы выступаю другим, але все роўна мы говорим одним голосом. Вы это побачыце і па выступах моих коллегаў, што паміж намі няма істотных прынцыповых разыходжанняў. Мы разам робім одну справу. Напэўна, у гэтым і ёсць наш моц. Но натуральна, што будзе абраны адзін. І чаму я прэтэндую? Скажу на гэта пытанне. 42 гады, ўжо 7 гадоў нехта в гэты узросце кіраваў беларускай дзяржавай, там, можа, трошкі меней. Якія вынікі гэтага кіравання мы таксама бачым? Чалавек, які прыйшоў на хвале папулізма, на хвале лозунгаў, на эканамічным зломе, на жаль, утрымлівае гэтую ўладу па сённяшні дзень. Для беларусаў вельмі важна, каб не паўтарыць той лёс, які, на жаль, нам выпаў у 90-е гады. Я, як прэтэндэнт на гэтую пасаду, маю адпаведную адукацыю. Закончыў акадэмію кіравання пры прэзідэнце Украіны, магістратуру, по спецыяльнасці дзяржаўнае кіраванне, ведаю, што трэба рабіць. Ведаю, можа быць, в тэорыі, это адукацыя, но ведаю на практыцы.
І мої ідеї, мої пропанови знаходять підтримку у людей. Я удзельнічаю у виборчих кампаніях, напевно, з 2003 року і атрымліваў перамоги при гэтай уладзе, при гэтым прэзідэнце, при гэтай Ермошнай. Я перакананы, што гэта магчыма. Вось гэта надае мне сілы выступаць і зараз. Гэта магчыма, калі мы маем падтрымку людзей. Вось тут в зале сидит Леонид Горовы, таксама як і я ў 2003 годзе быў абраны депутатам мясцовага райсавета, і такіх людзей былі десяткі па ўсёй Беларусі. Дарэчы, і родам я таксама з такого ж невялічкага гарадка, мястэчка толькі на паўднёвым захадзе Беларусі, з Белазёрска, і цудоўна ведаю, як в малых гарадах цяжка жывецца людзям. Як цяжка знайсці працу, як цяжка, калі ты выступаеш недзе супраць не абавязкова вышэйшай улады, не абавязкова прэзідэнта, але мясцовых хамаў, чыноўнікаў альбо непасрэдных начальнікаў, якія адчуваюць вседазволенасць у рамках выбудаванай Лукашенка сістэмай, як можна хутка страціць працу, атрымаць воўчы білет. Гэта тое, што негатыўнае, што несе сённяшняя сістэма Беларусі, што трэба мяняць. Гэта асноўны пункт маёй праграмы. Акцэнт на гэта. Даць людзям магчымасць самім вырашаць, які будзе іх лёс, які будзе лёс іх сем'яў, мець магчымасць уплываць на тыя рашэнні, якія прымае улада і на самым версе, і в такіх малых гарадах. Бо калі вам будуюць нейкую хімічную прамысловасць і ставяць пад вокны, калі вырубаюць той сквер, які садзілі ваши бацькі, і вы нічога з гэтым не можете зрабіць, конечно, гэта абурае. Конечно, наша моладзь тады глядзіць, куды бы з'ехаць, каб не жыць в такой краіне, дзе ты просто бяспраўны. Для нас арыентырам ёсць заходняя дэмакратыя, ёсць еўрапейскі звяз, які дае прыклад, як будаваць адносіны паміж людзьмі, паміж грамадствам і тымі, хто іх прадстаўляе ў уладных кабінетах. Это все таксама добрыя словы, гэта праграма, вы з ёй можете азнаёміцца, вось тут ёсць буклеты, пра гэта прачытаць, но, напэўна, асноўнае пытанне, якое хвалюе і не толькі актывістаў, а людзей па ўсёй Беларусі, а ці рэальна змяніць нешта? 25 гадоў мы таўчэмся в одну і тую ж стенку, не маем магчымасці ні прагаласаваць, ні падлічыць свае галасы, як след, нічога. Я перакананы, што гэта магчыма. Это магчыма і на тым досведзе, які я маю. Гэта магчыма, дзякуючы падтрымцы людзей. Гэта магчыма, калі мы дагрукаемся да кожнага беларуса і будзем казаць тыя словы, якія для людзей блізкія. Не проста пра тое, што ось улада дрэнная і яна ўжо ўсіх дастала. Так, людзі гэта цудоўна ведаюць. Но людзям патрэбна альтэрнатыва. І калі яны запаляцца, калі яны павераць гэту альтэрнатыву, калі яны павераць, што можа быць лепш, можа быць па-новаму, і калі яны пабачаць, што іх шмат, і не адны яны, а тысячы, сотні тысячаў, мільёны па ўсёй Беларусі патрабуюць пераменаў, я перакананы, што Беларусь зменіцца. І я гатовы ажыццявіць гэтую праграму. Я гатовы взяць за гэта адказнасць. Дзякую. Дякую. І цяпер слово дакладна пераходзіць да прадстаўніка Аб'яднанай грамадзянскай партыі Калая Козлова. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я, в отличие от моих коллег в политике, относительно недавно. И, может быть, профессионализма у меня меньше. Зато с амбициями у меня все хорошо, и с принципами, кстати, тоже. Зовут меня Николай Козлов. Мне 53 года. Родился я в Воложине. Закончил высшее военное училище общевойсковое, пехота Новосибирская. Служил в армии, служил в том числе и на тот момент в горячих точках, там, в Карабахе, в Луганской долине. Знаю, что такое межнациональный конфликт, и чем они заканчиваются, насколько они страшны. И в этом смысле у меня есть опыт и желание ни в коем случае этого не допустить, никакого насилия. Значит, как я попал, значит, после развала Союза для меня не было выбора никакого и мысли никакой, кроме как вернуться на родину. На тот момент я служил в Коканде, это вот Луганская долина. Значит, я вернулся на родину, и так случилось, что я поступил в уголовный розыск. И 17 лет я раскрывал преступления, разбои, убийства, кражи в основном была моя линия. И
преступления, связанные с коррупцией. И что я хочу сказать, что на сегодняшний день, на чем держится диктатура, на мой взгляд, на чем вообще стоит Лукашенко? Лукашенко стоит на коррупции, которая пронизала вообще всю вертикаль. Вы посмотрите, вот у нас в Минске, знаете, вот эти дрозды, вот кто видел мои листовки, обратили внимание, дрозды. Что такое дрозды? Это есть коррупция. Это покупка Лукашенко чиновников. Мы видим, я не знаю до какой степени у вас, но думаю, что и у вас она везде. Если мы посмотрим на чиновников, посмотрим на их доходы, на их уровень жизни, мы сразу поймем, что заработать нельзя такие блага. Поэтому я считаю, что коррупция это главное. И я вам скажу, что и в Украине, кстати, вот если мы говорим об Украине, мы сейчас следили за Украиной, да, сейчас самая важная проблема, с которой столкнулись украинцы, это коррупция. Они не могут никак с ней справиться. Это самое большое препятствие, которое не дает стране развиваться. В этой сфере я профессионал. Я действительно хороший опер. Я действительно профессионален. Что может один человек? Ровным счетом ничего. Как сказали, я представляю Объединенную гражданскую партию, я лидер Объединенной гражданской партии. Партия меня выдвинула в этот праймериз, в это народное голосование. И что мы имеем? Один человек ровным счетом ничего не сделает. Поэтому за мной большая профессиональная команда, которой нету ни у одной структуры на сегодняшний день оппозиционной. Это люди экспертного уровня. Это и премьер-министр в прошлом Чигирин. Это и Богданкевич. Это и Александр Соснов, министр труда. Это и Елена Яскова, юрист высочайшей квалификации. Это в образовании Сергей Альшевский и многие-многие другие. На сегодняшний день Объединенная гражданская партия имеет самую продуманную и самую серьезную программу реформ. И у нас есть возможность и есть все специалисты для того, чтобы воплотить ее в жизнь. Что можно сказать о городке? Вот я проехал в городок и сразу вспомнил Несвеж. Сам я вообще житель маленького городка. Я прожил в Несвеже, учился в Несвеже. Это такой же маленький городок. Я там бываю, у меня там мама. Я думаю, мало чем отличается один городок от другого, несмотря на такую большую дистанцию. Это всегда нету рабочих мест. Вот я уверен, что вы с этим столкнулись. О том, что сейчас проводятся разного рода оптимизации, там, сокращения и все остальное. У нас на сегодняшний день получается только бюджетники работают, больше практически никого. Это медицина, где невозможно, где люди преклонного возраста получают лекарства, которые делают в Беларуси, которые непонятно не то лечат, не то калечат. Зачастую. Это я знаю, потому что у меня мама с этим сталкивалась. Мы можем решить эту проблему. У нас есть для этого все возможности, поверьте. Давайте откажемся от выученной беспомощности. Давайте объединяться. Смотрите, вот мы в интернете будет голосование. Проголосует 100 тысяч человек. Каждый из проголосовавших возьмет и предложит проголосовать еще 10 человек, 20 человекам. Вот нас уже миллион, у нас уже 2 миллиона. У нас уже почти половина избирателей. Живи Беларусь! Дякую, Ніколай. І наступним отримує слово претендент так само на один кандидата демократичних сил, представник Білоруського народного фронту Олексій Янукевич. Дякую, великий Віталь, дорогі сябри, я коротко вельмі скажу. У мяне няма стратэгіі перамогі і замены Лукашэнкі ў 2020 годзе. Але я перакананы, што гэтыя выбары сапраўды будуць вельмі важнымі. І тыя вынікі, якія мы можам дасягнуць альбо не можам, сапраўды будуць вырашаць лёс Беларусі на дзесяцігоддзе наперад. Таму што на сённяшні момант у свядомасці вялікай колькасці нашых суайчыннікаў ёсць толькі адна альтэрнатыва Александру Лукашэнку. Гэта Путін, гэта Москва. І нам трэба на гэтых выбарах
сцвердзіць, што іншая альтэрнатыва сапраўды ёсць, што гэта сіла, якая можа перамагчы Лукашэнку. Гэта сіла, якой можна давяраць. І гэтая сіла – нацыянальна-дэмакратычная апазіцыя Беларусі. Мы можам паглядзець на выбары 2005 года, 6, 10, 15, і мы бачым, што так, вельмі часта апазіцыя моцна выступала на саміх выбарах, але пасля выбараў вельмі хутка губляла патэнцыял. Зараз нашай задачай павінна быць гэты патэнцыял не проста не страціць, а гэты патэнцыял нарасціць, захаваць, мець стабільнае кола падтрымкі на ўзроўні 30% па выніках выбараў. Агульна прызнана, гэта сапраўды будзе моц. І людзі, якія будуць бачыць гэтую моц, яны пабачаць тады і альтэрнатыву. Таму я бачу 3 асноўныя накірункі нашай дзейнасці на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Першае – гэта прасоўваць наш парадак дня. Перадусім, канешне, гэта свабода, свабода эканамічная, свабода палітычная, свабода бізнесу, свабода асабістая. Гэта нацыянальнае адраджэнне і гэта заходні еўраатлантычны вектар інтэграцыі. Рух Беларусі у НАТО і Еўрапейскі звяз. Таксама другі накірунак, які мы павінны ажыццявіць, вельмі важна ажыццявіць на гэтых выбарах, гэта заваяваць давер інтэрнэт-супольнасці. Усіх тых блогераў, ютубераў, якія сёння падтрымліваюць многія нашыя каштоўнасці, але пакуль што не гатовыя падтрымаць апазіцыю, якія з сумневам ставяцца да тых дзеянняў, якія мы ажыццяўляем. Пераканаць іх і прыцягнуць на свой бок – гэта вельмі складаная задача, але вельмі важная задача. І трэцяя задача на гэтых выбарах, якую я бачу, гэта намацаваць мост, намацаваць стасункі, здабыць падтрымку беларускага бізнесу. Таму што сёння мы бачым, што гэта тая сіла, якая мае сродкі, якая мае энергію, якая можа быць лакаматывам развіцця і адраджэння, у тым ліку эканамічнага адраджэння Беларусі. І знайсці гэтую падтрымку мы, я перакананы, павінныя. Я пачаў свой выступ з таго, што ў мяне няма стратэгіі перамогі ў 2020 годзе, але я перакананы, што перамогу не ў 2020, але неўзабаве мы абавязкова здабудзем. І нацыянальная рэканкіста пачынаецца сёння тут, у гарадку. Жыве Беларусь! Дякую, Алексей. Не выбрал весь свой час. И слово предоставляется наступному опошнему на сегодняшний день претенденту на одиного кандидата Вользе Ковальковой. И она вылучалась шляхом сбора подписов. И, ласка, Ольга, вам слово. Я у гарадку, мяне завуць Ольга Ковалькова. Я по адукацыі юрыст, скончыла беларускі тэхнікум бізнеса і права, акадэмію міністэрства ўнутраных спраў і таксама по адукацыі эканаміст. Я працавала некалькі гадоў на дзяржаўнай службе, ведаю пытанні пенсійныя, гэта ўпраўленне сацыяльнай абароны і таксама ў удзеле жыллёвай палітыкі ў адміністрацыі раёна горада Мінска. Нарадзілася ў Мінску, я, напэўна, самы малады прэтэндэнт на гэтую пасаду, мне 36 гадоў, моя сям'я працоўная. І я хочу вам сказаць, што калі шмат праедзеш па рэгіёнах, то бачыш і чуеш ад людзей, што вельмі шмат праблем, улада іх не чуе. Улада не чуе людзей і нас, таму што мы яе, на жаль, не абіраем. Усё пачынаецца з выбараў, якія у нас гэтая ўлада скрала. Сёння улада нас не чуе, і мы павінны вернуть гэтыя выборы, бо калі уладу і мэра гарадоў і суддзяў прызначае адзін чалавек, то гэтыя людзі не могуць адлюстроўваць жаданні усіх беларусаў, якія іх не абіралі. А калі мы выбіраем сабе ўладу, то ўлада падпарадкоўваецца тым людзям, якія яе абіраюць. Таму важна сёння і стратэгія, я думаю, моя стратэгія гэта вяртанне выбараў і што можа зрабіць кожны сёння беларус. Гэта стаць сябрам участковай камісіі. 60 не Лукашенко фальсифікуе сёння выборы. 60 тысяч простых беларусаў сёння фальсифікуюць выборы. І калі 60 тысяч беларусаў сёння скажуць, я хочу быць сябрам камісіі, я хочу вернуть право выбору сабе, сваёй сям'і, свайму гораду, то гэту сілу
будзе складана вельмі зрушыць. І гэта важна, таму я заклікаю ўсіх, хто сёння тут прысутнічае з гарадку, каб вы все потрапілі і былі сябрамі участковых камісій, гэта вельмі важна. Таму што Лукашенко і сённяшняя ўлада гэта нешта, ведаеце, вялікае, гэта звычайны чалавек, просто ён за 25 гадоў уже нас так усіх запужаў, што мы баімся і на нейкую сход прыйсці, і слова сваё сказаць. Таму нам трэба аб'ядноўвацца. Мне падаецца, што сёння беларусы павінны взять, кожны беларус павінен взять больше адказнасці за тое, што адбываецца ў краіне на сябе. Не трэба спадзявацца на кагосьці аднаго, як мы звычайна прывыклі спадзявацца на тое, што все пытанні ў краіне вырашае адзін чалавек. Мы павінны, кожны з нас, зразумець, што нам патрэбныя змены і што мы з'яўляемся гэтымі зменамі. Ні адзін чалавек, ні адзін лідар партыі сёння не зможа гэтай змены ажыццявіць без дапамогі, падтрымкі беларусаў, якія таксама хочуць жыць па-іншаму, якія таксама хочуць гэтых пераменаў, таму што сёння праблем, і я не буду іх пералічваць, у кожнай сферы вельмі шмат, і калі кажуць, што вось няма альтэрнатывы Лукашэнка, што ён зрабіў? У якім стане сёння знаходзіцца увогуле любая сфера, якую не вазьмі? Сельская гаспадарка? Яна ёсць? А прамысловасць ёсць? Што з'яўляецца вынікам 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнка? Гэта дыктатура, гэта адсутнасць выбару, гэта тое, што мы не можам уплываць сёння на ўладу. А зможам мы на яе ўплываць, калі наш патэнцыял дэмакратычнай супольнасці будзе такім, што з намі трэба будзе лічыцца. І гэты патэнцыял залежыць ад тых людзей, якія далучаюцца да палітычных партый, якія прасоўваюць нейкія рашэнні. Я 7 гадоў у палітычнай партыі, хрысціянская дэмакратка па поглядах, і я не памятаю, каб я не адмовіла камусьці дапамагчы вырашэнні пытанняў. Палітыку можна рабіць тут і цяпер. Не чакаць прыходу да ўлады, а мы гэта робім, і выбары гэта таксама інструмент нарасціць патэнцыял. І мы павінны таксама як лідары несці адказнасць за тых людзей, якія сёння і актывісты прыходзяць на нашы сходы, на нашы сустрэчы. Таму я дзякую усім, хто сёння прыйшоў. Гэта важна, што мы можам аб'яднацца. Напэўна, гэта першы такі досвед, калі беларусы могуць самі выбраць таго прэтэндэнта, якога яны лічаць вартымі пасады прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І важна, каб гэта кола пашыралася, каб мага больш людзей таксама выказвалі сваё меркаванне і казалі, што апазіцыя робіць таксама, можа быць, не так, як трэба, каб мы чулі не толькі сябе, а таксама чулі тых людзей, якія прысутнічаюць на нашых сустрэчах. І наш кандыдат ён адпавядаў сёння запросам тых беларусаў, якія таксама хочуць пераменаў. Таму дзякую усім і спадзяюся на ваш актыўны ўдзел далей у кампаніі выбараў адзінага кандыдата. Дзякую. Жыве Беларусь! Дякую, Ольга. І зараз у кожнага з вас ёсць магчымасць да 1,5 хвіліны нават на выступ і на тое, каб задаць пытанне аднаму альбо ўсім разам удзельнікам нашай сённяшняй сустрэчы. Калі ласка, спадар... Да, спачатку, безумоўна, я уже казаў на пачатку, яшчэ раз паўтару, спачатку мы усе пытанні в зале збярем, у нас на это ёсць там амаль паўгадзіны, а пасля кожны з тых, каму вы задалі пытанне, адкажа на іх, мы прасочым. Спадар Леонид, калі ласка, вам слово. Ведаете, я хотел все-таки сказать невеликую промову в межах тых, які имели кандидата. Спочатку прочитаю вам верш нашего белоруса. Что ты плачешь по родине померлой и чекаешь панны боская з неба? Что ты сыплешь перед свиньями первой? Ще не умерла Беларусь, ще не умерла. Хоть у нас, як кажуть, вольному воля, только слезки лить старайся трупотой. Да тебе не дожди тут доволі, бачиш, лужины стоять каля плота. Смокчуть кров з твоих грудей кривосмоки, і справляють чорні бані лиходеи. Досить мотовек кровавых уроков и шаленого разгула в Андреи. Ты не плачь, что ты голый и босый, у тебе богатья мерой не измеришь. Голову взними и глянь у небесы, ты себе любую зорку примерой. Смелый биться загадай своему сердцу, щирым смехом разопни свои устны, и в отказ твоя краина усмехнется, и позбудется недоли попутной.
выйди да яе насустрач, апрані свои святочные настрои, разгорни свои могутные плечи. Беларуси так бракуе героев, что ты плачешь по родине померлой и чекаешь манны боская из неба, что ты сыплешь перед свиньями первой. Ще не умерла Беларусь, ще не умерла. Сапраўды, наша краіна не умерла. У нас не диктатура, коли мы вот так можем вольно збираться у нормальной зале, выказывать свои переконания. Іншая справа, наколькі наши меркаванні, прапановы чують наши люди, наколькі они разумеют то, чего мы хочем. И тут великое питание. Питание в том, что... Антонович зломил. Вылечил. Ничего, я и так могу сказать. Проблема в том, что чуют люди правду. Ось тут починаем казать мы, что у нас демократичные силы, что у нас праймеры, народное голосование. Але это іншие понятия, это інший сенс у этих словах. Это то же самое, что Александр Григорьевич говорит про свободные выборы по демократичных стандартах. И он кажет одно, вы кажете другое. И не чуете провинцию, не чуете белорусов, які, скажем так, десятигодиями имкнулись до демократии, как была нормальная у нас краина. Ось. Правду надо танцевать, надо разуметь, для этого надо быть адукованным, читать литературу отповедную, как не блытать праймерис, народное голосование и не называть то, что является просто объединанием однодумцев демократичными силами. Наступное у нас это то, что краина повинна быть отдельной. А у нас она поделена. Поделена улады, прежде всего, на белорусскомовных и русскомовных. И те, кто за родное слово, и они уже не мають махчимости доносить. Конечно, краина изменяется, зараз уже обязаны кіраўнікі отказывать на звороты по-белоруску, на белорусской мове. Правда, не все эти кіраўнікі ведают эти законы. Украина живет не по нормах права, а по понятиях одного человека. Як он разумеет свет. А як он разумел свет у 90-х годах, это успрымала краина. А у 2020 году адукавальная частка краины, якое меньшесть, яна не успрымае гэтага кіраўніка, але ці мае права яна выказацца, каб так, каб яе галасы были полічены, каб на участках при голосовании кожный член комиссии бачил кожный бюллетень и кожный назиральник мог переконаться, что за Александра Григорьевича 70% голосов. У Александра Григорьевича есть потенциал, и он это может робить. А для того, как это было, надо не казать про протесты, не казать про то, что мы будем вот так выходить и протестовать. Надо, как народ потребовал от улады справедливых, свободных, открытых выборов по принципу 3К. Та кампания права выбору, она только формально існує, подмушовывая улады для того, как проводились свободные открытые выборы. А чему бы оппозиции зараз не провести выборы разом с уладой честно, как полечились голосы, как за это подписались люди, миллионы людей, ну, хотя бы 100 тысяч или сколько там. Потому что есть такой человек, Мечислав Иванович Гриб, вы его ведаете, да? Генеральный секретарь нашей социал-демократичной партии. И он сказал, так, дайте, назначьте меня старшиней Центральной выборчей комиссии, и я проведу свободные и открытые выборы. Потому что принципы в выборчем кодексе справедливые. А вось, як яна ажыццяўляецца, эта программа выборчая, это зусім іншая. И для этого треба воля одного человека. Как Александр Григорьевич Лукашенко дал команду Центр выборкаму без Ярмошиной написать отповедное инструктивное методичное письмо по тем, как каждый бюллетень на участку показывался и надзиральникам, и
членам комиссии подошло до того, что почекай. Это самое. Ничего не Да, успею да, до 8 дойду. Это самое. Ой, я 20-30 годов занимаюсь этим, как сказать вам это все. Ось. І тому треба першими кроками опозиції, яка лічиться, хочеться об'єднатися, звернуться до Центру Госпаркама и Лукашенко с отповедным листом о том, как инструктивное письмо для участковых комиссий утримливало эти принципы. И другое, как у комиссии при формировании осуществлялся принцип включения представников оппозиционных партий. Достатково. Дякую. Дякую вам, сказав Леонід. Я думаю, що ми всі це сприймаємо. Будь ласка, візьміть, якраз ви сорвали з вуснів наших пропанову. Я сподіваюся, що ми, до речі, і анонсуємо вам сьогодні. Після мы почнем сбор подписей, сподіваюся, 100 тысяч, может больше людей подпишется за справедливые сумленные выборы в Республике Беларусь. Тут мы выбрали несколько самых головных потребований, яны магчыма пашырацца яшчэ цягам кампаніі, але мы сапраўды лічым, што без незалежнага назірання, без адстальвання права выбора нічога у нас не будзе. Можна і по гэтым законодаўстве правесці выборы сумленныя, все залежыць будзе ад таго, хто будзе лічыць наши голосы. Тому мы уже сёння закликаем и долучаться до комиссии. Теперь я, вот, господар Леонид, он шановный, поважанный человек, мы не перепыняли его, але теперь я буду строго сочить за часом. 1,5 хвилины максимум на питання або на виказування. Будь ласка, хто наступний? Виберіть. Представьтеся только спочатку, так? По-русски фрилансер, я еще плохо это слово выговорю. Хорошо. Я пробую себя в этом качестве. Дозвольте, коли ласка, питання менавіта Павлу. Я прошу пробачення, коли я що такой, що не зовсім добре розмовляю по-білоруську, я по-русски справлюсь. Питання. Сьогодні, ну, мабуть, усі ведаюць, што ведаюць вялікую колькасць у краіне супрацоўнікаў міліцыі, Міністэрства надзвычайных сітуацый, пракуратуры і іншых праваахоўных органов. На ваш погляд, и заробки у них немаленькие, на ваш погляд, кольки должно быть в Украине правоохоронных, какие заробки у них повинны быть? Дякую. Дякую за питання. Я нагадую, що всі відкази будуть дадені у кінці. Наступне питання. Здравствуйте, меня зовут Ева. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо, что эта процедура состоялась, и мы очень рады, что вы объединились, и сейчас вместе мы боремся за свободу нашей страны. Но вопрос заключается в следующем. Существует ли между вами конкуренция, доля конкуренции, и если да, то в чем она проявляется? Я так розумію, питання було до всіх кандидатів, так? Добре, дякую. Єва і Філіваска, представтеся. Леонид Алтухов, партія БНФ. Мені питання до всіх буде коротенькі такі, коли дозволите, штучки 3. Сьогодні така небезпека нависла над країною, таке спрощення видачі російських паспортів. Дають направо і наліво. В підставі ведаєш російську мову, одразу тебе паспорт. Питання, як ви прокоментуєте це? Ну, вашу думку почути. Наступне питання. Лукашенко сидить. Тут його вже, мабуть, не злічено. Як він себе поведе, це напрягає навіть всю Білорусь, всіх громадян. Путін його гвалтує кожен день. І, ну, гвалтує не Лукашенко, він гвалтує Білорусь. Це жахливі речі відбуваються. Хутчэй за ўсё у ФСБ есть план про кремлёвский кандидат. Як вы мяркуеце яго перамагчы? Или як мы будем як яго перамагаць? Про московского кандидата будут гроши, телебачення, ну ведаеце, и по-другое падтрымка. Так, это питание потом. Юрась Губаревич выступал с подарком, и он сказал, что треба казать тое, что народ хочет почуть. Я так мяркую, что
надышоў той час, што народу трэба ўжо казаць цвярозыя рэчы, што панове, будзе цяжка. Мы толькі зробім заяву, напрыклад, у НАТО, адразу папрэць са Смаленска узброеныя сілы. Гэта 100%. Ну народ трэба цверазіць і казаць рэчы. Будуць рэформы, будзе цяжка. Мы дайшлі да ручкі. Ну, не трэба популізма. Мы з популізмам зайдем невядома куда і згубім апошні давер. Дякую, слушная парада. А питання у чим? Ну питання, думки. Кожна почуть думки. Про российские паспорты. Это небезпека номер 1, я лечу. Раздать российские паспорты, а завтра придут зеленые человечки и скажут, да тут российцев шмат. Є ще питання у вас? Приходить. Дякую, велике. Дякую. Добре подрихтувалися вельми. Хто наступний? Будь ласка, представтеся. Вопрос ко всем. Сможет ли команда единого кандидата противостоять крайне Конопатской, если она выдвинется отдельно? Без этой особой я боже, що. Дякую за питання. Хто наступний? Будь ласка. Микита Семененко. Моє питання до всіх кандидатів. Які ви бачите на сьогоднішній день головні питання, які хвилюють молодь, і як ви збираєтеся завоювати підтримку молоді на цих виборах, коли будете обрані одним кандидатом? І що зробити, щоб ця молодь підтримала вас і не з'їжджала за межу на заробки, на учебу чи утікаючи від війська? Дякую, добре питання. Що зробити, щоб наступним разом у цій залі молоді було більше? Думаю, що всі відкажуть на питання. Хто наступний? Меня зовут Дмитрий Кучук, я старшиня Белорусской партии «Зеленые». У меня такое питание. Скажите, если вы станете кандидатами, либо станете президентами, что вы будете делать с белорусской атомной станцией? Болючее питання для зелених, ну і не тільки, я думаю. Дякую, Дмитрий. Ну, будь ласка, я не бачу рук. Питання або виказування. Може бути, у вас є якісь репліки, да, 1,5 хвилини ми кожному дадим слово, потому что, поверьте, то, что вы сегодня скажете, я сподіваюся, вельми важно буде почути кожному з тих, хто сьогодні приїхав, тому що вони повинні видати вашу реакцію. Бо люди, ну, це вельми важно для кожного політика. Милей, будь ласка. Да? Ну, у нас ще є питання. Нет, у нас регламент. Так что шанс задать питання є зараз. Нема? Все зрозуміло? Що готові там? Почути відкази на питання? Ви хотіли щось задати? Я просто... Будь ласка, от я бачу. По очах. Елена Радкевич, я вот хочу спросить у вас у всех, вот у вас есть представление о том, что если еще на 5 лет останется Лукашенко, что это будет еще дальнейшие 5 лет? Какие они будут? Я так не представляю. Дякую, добре питання. Добре питання, до речі, тому що раптом нам не отримається скинуть Олександру Лукашенко в кінці життя. Що буде далі? Я ще, будь ласка, собри. Любому з претендентів або всім. Або міркування. Нема? Добре, тоді ми у тим же самим порядку по 5 хвилин ми даємо кожному з претендентів можливість дати відкази на питання. Перший – Павел Северинец. Так, дорогі колеги, мені було адресовано питання на конт правоохоронних органів. Ви ведаєте, навіть по кількості міліціянтів поліції на душу насельництва Білорусь, коли не помиляюсь, одна з перших у світі в Європі, у нас 1400 з нечим супрацовників Міністерства внутрішніх справ і суміжних структур на 100 тисяч чоловік насельництва. У развитых країнах Європи, де в целом все легче, чем у нас и со злочинностью, с правопорядком, у 2-3 рази меньше. Я думаю, треба будет имкнуться до таких стандартов, потому что проедается велизарная частка белорусского бюджету, пенсии жабрацкие, заробки у людей мизерные, а колькость правоохоронных, контролюющих, силовых органов зашкальная. Белорусы и так мають цудовную правосвідомість з часов статута ВКР.
Мы, как славянские немцы, пунктуальные и законопослухмяные. Мы нават протестуем, ходим на зеленый сигнал светлофора. У гэтай краіне трэба ў некалькі разоў менш праваахоўнікаў. І будзе парадак, поверьте. Нейкія праблемы на вулічных акцыях ствараюцца тады, калі праваахоўнікі бяруць рукі дручкі. Мы это з вами цудоўна ведаем. Таму будзе менш у некалькі разоў. Калі сыдзе Лукашенко і прыйдзе пракрамлёўскі кандыдат, тут мы спадзяемся на розум беларускага народа. Беларускі народ – это народ разумны. І 26 гадоў у нас з вами ўжо быў пракрамлёўскі кандыдат. Людям так і трэба казаць. Лукашенко ніякі ён не свой. Ён не праеўрапейскі, это ўсім відавочна. І ніякі ён не прабеларускі. Гэта пракрамлёўскі кандыдат Лукашенко. І калі ён сыдзе, другога пракрамлёўскага нам не трэба. Я думаю, што трэба будзе адразу і дакладна казаць, што прэзідэнтам Беларусі павінен быць чалавек, які абараняе нацыянальныя інтарэсы. Як прывабіць моладзь? Моладзі трэба даць перспектыву. Моладзі не трэба указваць, як жыць. Маладыя людзі самі гэта цудоўна вырашаць. Ім проста трэба даць свабоду і перспектыву. Жыць у свободной краине. Свобода для молоді критично важна. Треба дать им возможность развиваться. Ну и на конт АЭС, я думаю, что при новом президенте нам доведется этот проект АЭС зачинять. Как геолог я вам скажу, стоит Островецкая АЭС на геологичном разломе, у 3 километрах от могильника Сибирской язвы, когда там раптом что-то здарается, праз несколько годинов, это из Балтики, это все в Менску. Еще праз годинов 5, это по всей Беларуси. Другого Чернобыля нам не треба. Тому, когда Лукашенко хочет дбать про незалежность и сябраваць с европейцами, и он повинен эту станцию перебудовывать. У транспортно-логистичного центра, как гандляваць с Европой, а не полохать ее ядерной бомбой. Тому, при новом президенте, я думаю, будет сделан проект, мы домовимся с Еврозвязом, будем просить гроши на реконструкцию и эту станцию зачинять. Лукашенко робил незаконные угоды из России, нам другие Чернобыль не потребны, и Островецкая АЭС, на наш погляд, повинна быть зачинена. Дякую, Павел. До речі, ще зосталося, у Павла зосталося... А пашпорти, Павел, пашпорти. Головне питання. Пашпорти, значить, дорогі сябри, пашпорти, які роздаються зараз громадянам Білорусі, гэта прамая пагроза нацыянальнай бяспецы. Патрэбныя будуць перамовы з расійскай уладай аб спыненні такіх дзеянняў. З пазіцыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь кожны з нас, я думаю, кожны з тых, хто сидіць за гэтым столом, паставіць гэта пытанне рубам. Раздаеце пашпарты, не трэба тут ні расійскіх военных базаў, будуць пытанні па транзіце і так далее, и так далее. У нас ёсць нацыянальныя інтарэсы. Мы не хочам Донбасу у Беларусі. В Донбассе 2 миллиона человек жило, до войны зараз жили 200 тысяч. Город у руинах просто. 8 коли ласка наступстве раздачи российских пашпортов. Мы не супраць России. З Россией мы будем гандляваць, будут добросуседские относины. Але вот так господарить у нашей краине мы не дозволим никому, будто Россия або кто-нибудь инший. Тому простые и ясные потребования перамовы не раздавайте этой пашпорты. Дякую. Ну і наступний Юрій Губаревич, будь ласка, ваше адказне питання. Дякую велике. Так само меў адрасаванае да мяне персанальнае пытанне. Вось Леонид запытаўся пра тое, ці не будзе сітуацыя, калі мы гаворым з народам пра тыя праблемы, якія хвалююць людзей, выглядаць як папулізм. Я перакананы, што не. На хвале папулізму прыйшоў Лукашенко. Ён даваў абяцанні, якія немагчыма выканаць. І відавочна, што ён гэта зараз не робіць. Но народ хвалюе з іншого боку не тое, пра што гаворыць і апазіцыя. Калі апазіцыя гаворыць далоў, адстаўку, неістотна там Ярмошына, там нехта яшчэ там, Лукашенко і так далей, гэта все добра, гэта слушна. Але пытанне, што далей, што ўзамен. Вось гэта тое, што хоча пачуць беларускае грамадства, і гэта тыя пытанні, на якія я маю адказы. Бо людзі задаюць пытанні не пра далоў і не пра ўладу, нават, на жаль, не пра свабодныя выбары. Яны гавораць пра нізкай якасці медыцыну, абслугоўвання, асабліва ў малых гарадах. Вогуле з гэтым жахліва сутыкаешся, з чым калі не абсталявання, ні якасных дактароў, ніхто не хоча ехаць. Тыя, хто ёсць, это ўжо засталіся на пенсіі, проста ўтрымліваюць
і прымушаюць дапрацоўваць, або это людзі па размеркаванню, якія збягаюць, як і дактары, так і настаўнікі. Гэта все ёсць. Моладзь хоча пачуць таксама адказ на свае пытанні пра тое, як можна ва ўмовах, калі табе пагражае прызыв у войска, закончыць адукацыю. А ці не прасцей проста збегчы пасля гэтага ВНУ і зноў такі ці ў Расію, ці ў лепшым выпадку ў еўрапейскі звяз, паступіць там у універсітэт і знайсці адпаведна пасля вучобы працу і застацца і жыць. І это найлепшыя людзі збягаюць з Беларусі, не папоўніцца беларускае войска і не ўзмацніцца за кошт гэтых некалькіх тысячаў будучых прафесароў, дактароў, выкладчыкаў і людзей, якія будуць рухаць беларускую навуку, але іх заганяюць войска замест того, каб даць далейшую вучобу. Само войска, дзе забіваюць моладзь, якая і бацькі баяцца адпускаць сваіх дзяцей, бо не ведаюць, ці прыедзе калекам, ці ў турне. Гэта тое, што трэба таксама рэфармаваць. Пытанне 328 – гэта наркотычныя рэчывы, за якіх десяткі, уже напэўна десятак, ці болей тысячаў маладых людзей знаходзяцца зараз в турмах. Наркабаронаў і праз пустую мяжу з Расіяй, пра што тут згадвалось, якія пастаўляюць, ніхто не ловіць, ніхто не карае. А вось гэтых, можа быць, зялёных, дурных, там, якія яшчэ не разумеюць, якая это велізарная адказнасць, калі ты паспрабавал это і пераступіў закон, заганяюць на 8, 10, 12 гадоў турму. І вельмі часта спажыўцоў робяць распаўсюднікаў. Вось гэта трэба пераглядаць. Это то, што хвалюе беларускую моладзь. Это тыя пытанні, пра якія трэба казаць і звяртаючись да моладзі, і да бацькоў. Сілавы апарат, пра які тут таксама згадвалось. Мой адказ на гэтае пытанне, што з ім рабіць? Аб'яднаць Міністэрства надзвычайных сітуацый, памежны камітэт і Міністэрства ўнутраных спраў. Адна служба. Чаму на Захадзе паліцыянт можа рабіць все гэтыя рэчы? Яго могуць выклікаць, ён можа і першую дапамогу аказаць, ён можа там выратаваць чалавека і так далей, можа і злачынцу затрымаць. А ў нас разбілі на некалькі вось гэтых сектароў. Дзяржаўны кантрольны камітэт, гэта дзяржаўны рэкет фактычна. КДК. Таксама проста распусціць. Пры будучым незалежным парламенце павінна быць кантрольная палата. І это ўжо не ўлада, якая проста ходзіць па прадпрымальніках і выбівае гэта грошы. Это насамрэч незалежны орган, які кантралюе тым ліку гэтую самую ўладу. То есть это конкретныя пункты маёй праграмы. Это тыя канкрэтныя рэчы, пра што я кажу, звяртаючись да людзей. На чым я планую атрымаць вось гэтую падтрымку. Бо калі людзі пабачаць альтэрнатыву, яны могуць гэта паверыць. Калі яны пачуюць проста, што дало і за гэтым далей нічога, ну, на жаль, у 25 гадоў мы будзем і надалей таптацца на адным тым жа месцы. Калі мы здолеем аб'яднаць беларускае грамадства, магчымыя далейшыя крокі. Тут было выказана нявер'е, што ці можна перамагчы, ці мы ізноў стратэгію кудысьці адкладаем. Я перакананы, што можна перамагаць ужо ў гэтым годзе. Патэнцыял аграмаднейшы. Людзей, якія давяраюць сённяшняму кіраўніцтву мінімум. Тыя, хто хоча перамен, вельмі шмат. Но яны не адчуваюць, што нас в гэтай краіне большасць. Нехта баіцца, нехта не перакананы в сваіх сілах, нехта не бачыць такого ж самого актыўнага, як ён побач. Разам збярэмся в абсолютно легальнай акцыі, плошча папярэджання перад днём галасавання. Но для этого трэба дайсці до гэтага дня галасавання. Не спаліцца недзе на старце праз нейкія там пікеты, масавыя акцыі, пасля якіх просто там выкінуць з этой выбарчай гонкі і скажуць, што ну, яны і не планавалі перамагаць. Дайсці, атрымаць падтрымку большасці, паказаць, што нас шмат. Пасля гэтага мы здолеем зламаць механізм фальсіфікацыі ўжо на ўзроўні участковых камісій. У меня ёсць гэты план. Дякую, Юрій. Ровно 5 хвилин. І наступний Ніколай Козлов. Будь ласка. Ну, о выборах. Вы спросили о выборах, что надо сделать и как договориться с властью. Я вам скажу, что вот на базе Объединенной гражданской партии был разработан закон об изменениях избирательного законодательства. Как мы его не пытались просунуть, как мы его не пытались принять. Там, кстати, было все, о чем мы говорили здесь. Очень подробно и основательно. Этот закон не приняли. Что мы говорим сегодня, не только сегодня, и на прошлые выборы в том числе. И не только к власти обращаемся с петициями, обращаемся с подписями. Мы говорим, если вы хотите, чтобы мы серьезно относились к тем выборам, которые вы организовываете, есть 3 вещи, которые сделаете. Это даже не требует изменения законодательства. Первое.
это упорядочить досрочное голосование. Мы все знаем о том, что основные фальсификации как раз происходят во время досрочного голосования. Я думаю, с этим мало кто поспорит. Второе. Чтобы включили в комиссии, участковые комиссии, представителей кандидатов или политических партий, чтобы они там находились. Третье. Поднимите бюллетени и покажите, за кого проголосовано. Вот хотя бы 3 вещи базовые, чтобы сделали. Никто не соглашается. Ермошина просто категорически отказывается. Значит, что касается выборов и попыток договориться с властью о честных выборах, практически невозможно. Я думаю, что мы можем только через какие-то массовые акции, вот такую массовую поддержку, вот это ощущение, что людям надоело, можем как-то влиять в этом смысле на избирательную кампанию и на практику вот, проведения выборов. Вопрос был не совсем мне, но я его затронул по поводу милиции. Я как человек, который почти 2 десятилетия отработал в уголовном розыске, могу об этом судить. Безусловно, милиции на сегодняшний день избыточно, как и силовых структур. Но я вот не согласен с Юрием, что надо все месить в одну кучу, такой делать винегрет. Я бы этого не делал. Наоборот, я бы часть структур милиции вывел бы там, допустим, Министерство юстиции, это департамент исполнения наказания. Это не дело милиции. На мой взгляд, должна быть милиция профессиональная и компактная. Что у нас получается? Что у нас милиция вдвое больше, чем армия. И вот сейчас вот спрашивали вопросы молодежи, задавали вот этот закон Равкова, изменение, значит, медицинских показаний для того, чтобы в армию идти. То есть не хватает армии призывников. Когда мы приезжаем в Минск, что мы видим? Мы видим вот эти бугаи, краповых беретах, значит, ходят по улицам, патрулируют, я имею в виду ОМОН, все эти спецподразделения. Друзья мои, мы же можем их перераспределить из ОМОНа в армию. Родину надо защищать. Чего по улицам шастать? Поэтому я думаю, что за счет этого мы можем решить вопрос. Ведь им платится зарплата, они профессиональные. Значит, я думаю, что за этот счет мы можем перераспределить просто бойцов и создать практически профессиональную армию. Это вот мое мнение. А закон Равкова со всеми, просто его надо отменять. Мне кажется, молодежь, особенно молодежь талантливая, она как раз уезжает от того, что она не хочет служить в армии. Это, мне кажется, их право. Вообще солдат должен быть мотивированный. И масса людей, молодых людей, хотят служить в армии, надо дать им такую возможность. Что у нас еще? Тут у нас ПАЭС, значит, АЭС это действительно потенциально еще один Чернобыль. Это ужасно. Но кроме этого, об этом Павел уже сказал. Но я хотел бы на другое внимание обратить. 10 миллиардов мы получили на атомную станцию. Если загрузят туда топливо, и мы решим остановить, это надо еще 3,5 миллиарда. 13,5 миллиардов это чистая стоимость этой станции. При этом все экономисты говорят о том, что с запуском этой станции мы будем платить за электроэнергию дороже, чем сейчас. Это уже доказанный факт. И вы все помните, когда Лукашенко говорил, вот строим мы станцию, куда мы будем электроэнергию девать. У нас достаточно электроэнергии, поэтому сейчас важно не допустить запуск этой электростанции. Если туда загрузят это топливо ядерное, то это будет как точка невозврата. Это вот как раз 13,5 миллиардов убытка мы получим. У меня время закончилось, да? Жалко, я только раздухарился. Любимая тема милиция. Это необхідна встреча, ще буде можливість. А наступний у нас Алексей Янукевич. Дорогие сябры, дякую за ваше питання. Почну з отказу на питання спадара Леонида. Конечно, надо людям казати правду. І я переконаний, тая правда, яку ми людям можемо сказати, їм сподобається. Потому что люди стомились от фусни. Белорусы реально стомились от фусни, от того, что паўсюль вось гэтая палітычная карэктнасць, паўсюль вось гэтыя приписки, паўсюль гэты падман. І калі вось гэтае пытанне, якое вы закранули, что мы там калі з НАТО пачнем
інтэгравацца ці супрацоўнічаць адразу са Смаленска папруць расійскія танкі, то трэба людзям казаць, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы больш за ўсіх зацікаўленыя, каб не дапусціць вайны з Расіяй. Таму што мы разумеем, гэта будзе горад для беларускага народа, а інтарэсы беларускага народу для нас вышэй за ўсё. І мы гатовыя зрабіць усё, каб не дапусціць вайны з Расіяй, апроч капітуляцыі, конечно. Гэта таксама павінна гучаць, капітуляцыі не будзе. Калі казаць пра выдачу расійскіх пашпартоў сёння, калі ўлада не нашая, то супрацьстаяць гэтаму можна толькі інфармацыйнай вайной. І менавіта таму нам патрэбная дапамога і партнерства з інтэрнэт-супольнасцю. Распавядаць, што такое расійскія пашпарты, гэта вайна, таму што прыйдзе Путін бараніць гэтыя расійскія пашпарты, то бок атрымаў расійскі пашпарт беларус, значыць, все, ты паставіў кропку на мапе расійскай выведкі і расійскага войска. Туды яны прыйдуць да цябе. Таму не трэба гэтага. Інфармацыйна змагацца мы можам даволі эфектыўна, але, паўтаруся, для гэтага патрэбная дапамога інтэрнэт-супольнасці. Калі мы прыйдзем да ўлады, то я перакананы, менш будзе жадаючых атрымліваць расійскія пашпарты, але калі такія знойдуцца, проста трэба людзям тлумачыць. Гэта, як і атрыманне пашпарта любой іншай краіны, у нас не прызнаецца падвойнае грамадзянства. Стала вядома, што ты на іншым пашпарце, ты пазбаўляешся беларускага грамадзянства аўтаматычна. Гэта твой выбар. Я перакананы, што беларусы, канешне, хапае такіх хітрыцоў, якія 5 пашпартоў мелі, але калі стаіць выбар быць беларусам, патрыётам альбо здрадзіць радзіме, здраду радзіме, амаль што ніхто не абярэ. Калі казаць пра іншыя пытанні, колькі трэба праваахоўнікаў, тут большы, канешне, адмысловец спадар Мікалай, і ёсць іншыя прафесійныя людзі, якія разумеюць, як трэба рабіць. Адзінае, што я хочу сказаць, нельга на сённяшні момант падыходзіць до такога, што міліцыя дармаед. Там хапае дармаедаў, гэта праўда, але разам з тым ёсць праблема тых жа участковых, якіх не хапае, якія перагружаныя, у тым ліку перагружаныя бюракратыяй, якія замест таго, каб лавіць преступнікаў, сочаць за палітычнымі апанентамі, афармляюць нейкія дурацкія справаздачы ідэалагічныя. І да міліцейскай рэформы трэба падысці разумна. Таму што на сённяшні момант, калі мы паглядзім на любыя еўрапейскія выбары, асноўны лозунг многіх партыяў больш паліцыі на вуліцах. У нас сёння з паліцыяй, з міліцыяй перабор, але мы таксама не павінны дапусціць і іншай скрайнасці. Ці існуе паміж вамі канкурэнцыя? Канешне, канкурэнцыя існуе. Калі б яе не было, тады б все пагадзіліся на прапанову партыі ДНФ, без усялякіх праймерыз, прызнаць Паўла Северынца адзіным кандыдатам і ісці валіць наперад. Ну, не пагадзіліся, ёсць канкурэнцыя, праблемы ў гэтым я не бачу. Што рабіць? Ну, трэба перамагаць у канкурэнтнай барацьбе. Так, ці зможа... Колькі? Секунд? Да, ці зможа каманда адзінага супрацьстаяць Канапаскай. Ведаеце, у нас хапае фантомных боляў і без яе, таму ніхто ёй супрацьстаяць не збіраецца. Як збіраецеся заваяваць падтрымку моладзі? Я думаю, што калі моладзь зацікавіцца палітыкай, яна будзе на нашым баку ў любым выпадку. Самая асноўная задача якраз гэта пераканаць моладзь, што ёсць перспектывы тут, у гэтай краіне, што не трэба бегчы, не трэба з'язджаць, не трэба шукаць лепшай долі за мяжой. І я перакананы, што калі мы будзем ва ўладзе, калі мы будзем прэтэндаваць на гэтую ўладу, то такі шанец у моладзі будзе, і яна застанецца. Дякую. І за виступ. Апошні наш кандидат, апошні претендент, гэта ось Ольга Ковалькова. Ну, насамрэч, пачну, напэўна, з пытання, што будзе, калі яшчэ на 5 гадоў застанецца Лукашенко. Яно, мне падаецца, пераклікаецца з пытаннем Леаніда пра тое, што вось чаму вы не кажаце, што будзе цяжка. Я вам скажу шчыра, што мы не ведалі, як будзе. Но тое, што лёгка не будзе, гэта дакладна. Таму, хто прыйдзе пасля Лукашэнкі, дастануцца
просто безмежі кредитів, які ми набрали. Ми не ведаем, ці ёсць реально у нас золотовалютні резерви, да, про які він завжди каже, у нас тільки на паперах ось тих грошей, які у нас у кишенях лежать. Гэта будзе непросто. Але адрозненне, калі прыйдуць дэмакраты да ўлады ад таго, што Лукашенко яшчэ 5 гадоў будзе пры ўладзе, гэта тое, што будзе свет, да, ў канцы, да, што мы будзем бачыць, да чаго мы ідзем, што ёсць перспектыва развіцця, і што мы бачым, што мы будуем краіну на падмурках дэмакратыі, што кожнага з нас ёсць выбар, у кожнага беларуса, кожны з нас можа ўплываць на тое, што робіць улада. Сёння мы такой магчымасці не маем. Улада нас не чуе, мы не можам нічога змяніць ні в якіх сферах, бо уладзе не цікава наші інтарэсы. Таму адрозненне, канешне, жыццё наше будзе пагаршацца, і мы бачым нават за 25 гадоў, колькі згубіла Беларусь і людзей, і грошаў, і свабоды, якую ўжо реально в Беларусі не існуе за правлення Лукашенка. І кожны год у нас штось новае прымаецца, то мітынгі мы забараняем, то свабоды амаль няма, ні СМІ, ні іншага. Таму важна, каб дэмакраты перамаглі. І калі казаць пра канкурэнцыю, асноўнае, што нас аб'ядноўвае, гэта тое, што все мы хочам для Беларусі свабоды, хочам дэмакраты. І калі казаць пра нейкія ідэалагічныя адрозненні, то, канешне, важна, каб у Беларусі пасля выбараў прэзідэнта быў сфармаваны парламент, і гэта быў асноўны орган, які ўплываў бы на прыняццё рашэння ў краіне, каб не толькі і не прэзідэнт быў асноўнай асобай, якая усім запраўляе, а каб краінай кіраваў парламент, і ў якім былі прадстаўлены розныя меркаванні, перамог на выбарах. Ёсць у цябе фракцыя хрысціянскіх дэмакратаў, адстойвае свае інтарэсы ў парламенце і пераконвае беларусаў, што той ці іншы закон важны сёння для краіны. Гэта змаганне, якое наперадзе, і гэта важна. Важна змяніць уладу, важна, каб не адзін чалавек кіраваў сёння краінай. І калі яшчэ пра папулізм, праказаць праўду, мне падаецца, што важна дзеянне кожнага, і ў кожнага з прэтэндэнтаў сёння можна спытаць, хто з іх што зрабіў ужо на той момант, калі ён прэтэндуе на пасаду прэзідэнта, лідара партыі. І у мяне ёсць перамогі, гэта змены законаў, які мы разам з камандай хрысціянскіх дэмакратаў зацівілі. Гэта і закон об ахове здароўя, гэта і крымінальны кодекс, артыкул 328, які мы таксама разам змянілі, закон об рэкламе, закон об пітным водазабеспячэнні. Шмат пытанняў, які ўжо сёння мы вырашылі разам з грамадзянамі, разам з падтрымкай партыйнай. Пра галоўнае пытанне, які хвалююць моладзь. Ну, моладзь – це така цікавая мэтавая аўдыторыя, і нам, напэўна, як апазіцыі, у кожнай мэтавай групы трэба спытаць, што людям трэба. Не трэба, каб сама апозіція казала, вось толькі так. Экспертна і важна запытваць у тых мэтавых груп, про які мы кажам. Мне падаецца, што важна сёння для моладзі гэта сапраўды пытанне службы ў войску, яна павінна быць прафесійнай не больш за 6 месяцаў, і магчымасць альтэрнатыўнай службы сёння, калі ты не хочаш ці па нейкіх іншых перакананнях служыць у войску. Гэта пытанне адукацыі і якасці, і важна, каб у кожнага маладога чалавека ў Беларусі была магчымасць і перспектыва у Беларусі рэалізаваць свае магчымасці, бо шмат хто з моих сяброў сёння таксама мне запытвае, што Воля, ну калі не ў гэтым годзе, то мы з'едзем. І гэта вельмі страшна. Я вам скажу шчыра, што ўсё больш беларусаў не выбіраюць Беларусь для краіны, для жыцця, яны з'язджаюць на заробкі ў іншыя краіны. І менавіта таму і наша каманда, і я працуем для таго, каб змены ў краіне былі, і нашы беларусы не з'язджалі за мяжу, а былі патрэбныя тут і мелі годныя заробкі, працоўныя месцы ў Беларусі. У меня есть час еще? Што яшчэ было? АЭС, дарэчы, цікавае пытанне. Калі казаць пра атамную энергетыку агулам, гэта адно пытанне, на мой погляд. Калі казаць пра Астравецкую АЭС, гэта іншае пытанне, бо мы ведаем, што Астравецкая АЭС будуецца за расійскія грошы. І, канешне, на тэрыторыі Беларусі гэта страшны аб'ект. І пры тым, што было вельмі шмат пытанняў да таго, як гэта АЭС будавалася, то мне падаецца важным было б яе зачыніць. Але тут паўстае пытанне грошаў, якія мы павінны вяртаць Расіі за тое, што яна ўклалася ў гэты аб'ект. І мне падаецца, што пра гэта можна паразмаўляць, калі мы прыйдзем да ўлады і спытаць у беларусаў, ці хочуць яны, каб Астравецкая АЭС працавала ў Беларусі. І важна, каб пытанне, ці мы сябруем з Расіяй і іншыя важныя пытанні вырашаў народ.
рэферэндумам, і для гэтага мы павінны вярнуць выбары ў Беларусі, бо гэта аснова аснову. І калі казаць 10 секунд яшчэ пра тое, чаму нас так дрэнна, людзей не хвалююць выбары, вось сказаў Юразі, сапраўды нас не хвалююць, бо выбары для нас нешта вось далёкае. Нас хвалюе медыцына, пенсіі, але мы павінны зразумець, калі ў Беларусі няма выбараў, то у нас няма медыцыны, у нас няма пенсій, потому что мы не обираем ладу, яка представляе наши інтарэсы. Калі мы будем распавядаць людям, что гэта наш інтарэс змяніць сітуацыю, то тады іншыя сферы таксама будуць наладжаныя праз вяртанне выбараў беларусам. Дзякую. Дзякую. Сапраўды, вернем выбары ў Беларусі. А зараз мы і зробім да гэтага першы крок. Зараз кожнаму з тут присутных, хто зарегістраваўся, хто мае прапіску городка альбо Городецкого района, мы пропонуем на стойке регистрации взять бюллетень для голосования и сделать выбор, кого ж из этих 5 годных людей вы лічыце варты супрацьстаяць Александру Лукашенко, альбо нікога, напэўна, калі ніхто не спадабаецца вам. Вось гэта скрыня пра зарэгістраванне галасавання будзе стаяць тут на стале. Пасля таго, як вы атрымаеце бюллетень, я попрошу заходзіць у залю і голосовать. Мы поговорим с вами там по этой победной самой. Да, ну и подтримать, да. Еще не половина можно было еще задать даже такого задания, бо я не почув отказа ни от одного кандидата, величайших, скажем так, недокладности Козлова, про типа АГП, я для тех, кто не почув отказов, и для людей, которые глядят наши онлайн-трансляции, хочу сказать, что мы поведаем, мы напомним спину зараз, да, потому что будет голосование, мы поведаем вам про выники его, и так само вы завтра, например, задавайте так само питание про интернет. Вот первый человек голосует у нас. Первый голос. И он может стать вырашальным, не буду пытаться за кого проголосовали, но... Так, ну мы надолго можем дать. Ну, потому что все ходят вокруг и Забираем. Сегодня первое голосование, оно, конечно, не будет, коллег,